ljudi, dobrodošli moj novi video. Ljudi, dobrodošli u novu nedelju i u novu epizodu Trajno bez skerda. Tako da ljudi, vi pre samog početka videa stavite like, subscribe-ite se na kanal, upalite to što se tamo izađe notifikacije kad izađe svaki moj sljedeći video. I da, zapratite me na moj Instagram profil, pišite negdje ovdje ili nemam pojma, bilo gdje po ekranu. Ljudi, tako da imam nešto da vam kažem prije početka videa, tako da ljudi, ovaj video neće izaći baš na vreme, zato što kasnim, šta je u pola 4 popodne, tako da dok ga izrenderujem, dok ga editujem, dok sve to, znači napravim thumbnail, trećemo od toga, tako da ćemo da kasnim video, ali svakako ću da izaći, varda, nema pojma oko 9 ću se najkasnije potruditi da izađem. Tako da, kad sam sve ovo rekao, mi bez imao odugovlačenja, idemo da vidimo o čemu se radi u ovom short horror filmu. I evo nas ljudi u prvom short horror filmu koji se zove Ritual. Znači, radi se o nekom ritualu, kaj nemam pojma o čemu, tako da vidimo šta se radi u ovom short horror filmu. I nemojte nikako da zaboravite da ostavite like, subscribe, znači sve to da pratite me na Instagramu. Znači, idemo da vidimo o čemu se ovdje radi. Opa, odmah počinja, odmah se pale sveće, bog te mazo. Ali šta treba ljudima da prave ove stvari, bog te mazo, kad će svakako će nešto da ih opsene na kraju. Okej, pali sveće. Ko zna koliko je onda samo pare dala na ove sveće? Nemojte me zamerati, bukvalno se gubim, znači toplen nadvor, 300 to još ovaj ring light mi sveti direktno u oči. Ne znam ja šta radim ovdje i šta pričam, ali glavno je da mi gledamo film sad, tako da nećemo pojati da serem, idemo da vidimo o čemu se radi. Već mi nešto djeluje kao da će se nešto prizvati u kolo, samo očekujem da izleti neki jump scare i ja da se usrem. Okej, izgleda će nešto da izađe odavde. Okej, ako bude neki jump scare od mene toliko, ja ću da probit ću ovaj zid iza mene. Što je neće preplašila me. Nisam očekivao da će izaći sad. Ali bukvalno nisam ni slutio da će sad izaći nešto uglavnom. Ja još gledam u kameru i u zid ovdje pa gledam kad je izašlo nešto u sravstva. O bog. A čekaj, ima još. Nema? Čekaj, ovo je kraj! Pa uglavnom nešto kratko! Ali bukvalno nisam očekivao da će nešto da izleti, znači. Nisam očekivao, majke. Bukvalno sam se usrao, brate.
Nam se da ste vidjeli u kameru kako sam se trznuo. Nisam očekivao, okej, ovaj film je dobar. Realno nije strašan, ali sam se trznuo na kratko. Može jedna ocena, možda 8, ajde 8 od 10, trznuo sam se bukvalno. Ljudi, pišite mu komentare da li ste se vi trznuli na ovo, ali koji ja jesam. Tako da, mi idemo odmah na drugi short horror film. Ja ne mogu da verujem. I evo nas ljudi u sljedećem short horror filmu koji se zove Not Call. The Not Call u stvari se zove. Varda, nemoj zvati, nemam pojma o čemu se radi. Idemo da vidimo o čemu se radi zajedno. Ako neko može ovo brže da izgovori, javite se dole u komentar. There. I dare you to call the murder nanny. Ok, igra Truth or Dare. Istina ili izazov. Da vidimo šta će se desiti. Who's the murder nanny? You've never heard of the murder nanny before? No. Who is she? Here. Call and find out. This is so Ok, ako bukvalno, čekajte. Kako onda za njen broj, bukvalno? Ajde ves. Put it on speaker. The number you have dialed is not a working number. Shocker, it didn't work. Well, you're supposed to call it 3 times. That's 1. The number you have dialed is not a working number. That's 2. Ma ljudi, ja čutim da se koncentrišem maksimalno na film, da ne ispadnem opet kao malo pre da se šokiram. Skoncentrišem se totalno na film. Hello. Hello? Ok, proradilo je. Što najče proradilo je? Who's this? Why don't you tell me, Jessie? How do you know my name? Oh, I know a lot about you. And your friend, Taylor. Who was that you just had me call? I don't know, it was just some random number from a website. It just said to call 3 times and the... To se desi! To se desi kada se igraju sa magijama. Murder nanny. Ili demonima. Ili duhovima. Ne osuđujem. Come and take all the children. So you thought it was a good idea to call it? You're overreacting. It's trying to use a prank number or something. Overreacting? She knew our names. What should we do? Don't answer it. Hello? O, se opet Wasn't it javila. nice of you to hang up on me. All I want to do is take care of you. Forever. That's okay. We don't need you to do that. We're fine. Really. Oh, but I want to. I'll see you both very soon. Au, dobro odrađeno, ovo što je najče dobro odrađeno, dobri glumci. Taylor? Taylor, stop messing around and come. Ok, ovo je dobro odrađeno. Način na koji nesto je dobro odrađen, tako da super. Možda će biti na kraju neka velika ocena ako me prepaši. Out. Taylor's with me now. Ok, srce mi je preskočilo. Na kratko. Ali ne zato što se ona pojavila, već radi jebene muzike. Hello, Jessie. Au, Likoša ima lice kao ona kocka iz Minecrafta, bukvalno Grass Block. Kao Grass Block iz Minecrafta ima lice Likoša. Time to come home with me. Ok, ako je ovo nekome bilo strašno, slobodno napišite mi dole u komentare. Ljudi, pa realno, nije nešto bilo strašno sad, ne znam ja. Može neka ocena, pa ona prošlo me prepašla, realno. Za ovo ne mogu da dam veću ocenu od možda 5 od 10. To je to, 5 od 10. Ili možda, ajde,
4,5 do 10, moja finalna ocena, a mi se brzo vraćamo u full screen. Ljudi moji, to je bilo sve što se tiče ovog videa za danas. Nadam se da vam se svideo. Meni me prva priča preplašila zato sam dao veću ocenu od ove koja me uopšte nije preplašila. By the way, kao što sam rekao, napišite mi dole u komentare ako imate neke priče za mene koje bi mogle da me preplaše i napišite dole u komentare vaše ocene za ove priče. Tako da, ako vam se svidio ovaj video, lajkujte ga, subscribeujte se na kanal, upalite to zvonce da mi izađe notifikacija kad izađe svaki moj sljedeći video. A mi se vidimo u sljedećoj epizodi Try Not To Be Scared.